Perlok sakene gawe ka lucky draw ka ba an paklai ha ka apply tarik jong neop nai Disember. Kene ka lucky draw lap nye da ka Jantia Hill Truck Owner Association. Ka jaka ban pelong ye kene ka lucky draw de Chongpung Mosem Playground. Kador jong ka tiket lucky draw san piu tangka ka we ka tiket san spa tangka chibu. Yo buyo nongkong ha kene ka lucky draw unyo da ka tharap, buyo ba ar unyo da ka bait, buyo balai unyo da ka skuti. Badan don segi conclusion price hado santali kita ada cipeu hajar marwe. Keperlu hakane kemet jongka arpalai tadi keman pakalai yakne kalaki draw kan sadon roka bumper house ka bakharsan lak ka price pool. Kador jongka tiket hangne jar sanspa tangka tiket. Ka first house sunlak, second house lilac, third house arlak, ka jolly five chilak, corner chilak, top line chilak, center line chilak, bottom line chilak. Badhagane kemet jong ka apply tarik kan sedon rusak away ke jing paklai lucky draw kata de ka express lucky draw kador jong ka tiket tang arpil tangka ka first prize hangne ka iPhone 16 pat ka second prize san piu hajar tangka te perlok na menta kitu ki perlok ki bajngai ka Shillong hila pantet langba ka online ru pek kini kini bar bangai ai hangne ha screen WhatsApp hagane kini bar ne phone hagane kini bar pinjo ya ki tiket langba ka online. Tiada mentah gejing tip kiba company pila pan phone hakini kinbar pran new lai ar prasan san riu ar. Saiway khandai lai riu nyau lai not sound riu. Pran new riu not ar san sound new. Phone hakini kinbar namta gejing tip kiba company.